Day ha. Sige. Charan! Oh, wow, grabe. Uy, imo lagi ning kwarto or sa akin? Day, grabe. Ngano ako mantanan as picture? Hawa na, trip ra. Nice, day na. Super, day, uy. Murag mas nice pa imong kwarto kaysa sa hua, day. Imo, day, way lami, day. O gahan ning abangan, day, okay ra makanimo. Kay muhawa na ko sang boarding house. Yes, day, uy, no problem. Musugot ko, pero bayari na makong 5K a month, day. Maning gitujo nga pabutangan na litrato nimo, day, kay para imong abangan ba. Sa 5K, apil na agtubig og kurinti na, day. Basig pwede pa males. Kay mahal man day, uy, marag di na makaya. Sige na, princess, best friend ba yata? Hala, mo manig katong teddy bear nga nakita nato so kay okay day na. Oh, ibalik na day kay magubot day kapoy plastar. Wow, hinluan na lagi karon. Kay sa tanan natong barkada, ikaw ang pinakaburara. Sa una ra to, oy, karon dili na. Day unsa man abangan nimo ang kwarto or dili? Kay og dili ka manggawas na ta. 5K na jud day final. Mahal siin, wa man gid nagkadimao nagpilit nimo na imong wallpaper design. Pero dili lali magpapilit day, oy, gipaningot ko di ba saksi ang iro. Di ba? Tingog ba? Mao ba day pero mahal man day, uy, dili na kaya, oy. Pero day kaila kang Mary Grace. Oh, nakaila lagi ka. Ni chat man na si Janahe, day nga paninglan ko no kasi mong utang. Moingan naman ko ni Jia day nga nakay kwarta kani palit makag-iro bag-o. Day libre ra ni ang kwarto. Oy, ayo na abangi. Ha, sure ka? Oh, hakutan na to imong magamit day inja balhin na. Basta kay ayo sa reply si Mary Grace, ha. Cute imong iro, pilay palit. Inutang ra padala day, oy, 3 gifts. Believe ko sa imong fighting spirit day no di sa napakay utang-utang na pod. Kang pakitan sang kwarto.